سلام. امروز در برنامه یک مهمانی غیر مقرری داریم. مهمانی امروزه ما یک دختر است از لیتوا که پدرش را در تاجیکستان میجوید. یورگیتا افگول ظاهرا فرزند یک سرباز تاجیک است که سالهای 1972 تا سال 1974 در شهر پلانگا در لیتوا در صف ارتش شوروی سابق خدمت کرده است و او از شما بینندگان عزیز میخواد در پیدا کردن پدر به او کمک کنید. اوگیتا میگوید فقط نسب پدرش را میداند ولی هیچگاه او را ندیده است و عکسش را هم ندارد. Я ищу отца, как бы попросить вас помочь найти отца. من پدرم را میجویم و از شما خواهش میکنم به من کمک کنید پدرم را که در تاجیکستان است پیدا کنم. نسب او کریموف است. من نامش را نمیدانم، فقط همین را میدانم که رفیقانش در لیتوا او را ایدیک نام میبردند. سال تولد او شاید 1952 باشد. سالهای 1972 تا سال 1974 در ارتش خدمت میکرد. چون نمیدانستم به کجا مراجعت کنم و از بعضی آدمان پرسیدم، آنها شما را به من توصیه دادند. اوگیتا با شما مادرتون بیشتر درباره پدرتون نقل کرده است و او چی میگفت؟ Она рассказывала не очень много, ну, что они красиво дружили, что я ее спрашивала, что имеет ли она фотографию его. چیزی بسیاری نگفته است، فقط همین که دوستان خوب بودند. از او پرسیده بودم که عکس‌های پدرم را دارد، گفت که ندارم. یک عکس خرد او را داشته است ولی به سبب‌های عائلوی پدراندرم گرفته است و نخواسته است که آن عکس در خانه ما باشد. من میگفتم که افسوس چرا نیست، من بسیار میخواستم پدرم را ببینم که چگونه است، ولی مادرم میگفت که یک بار به آینه بنگر، چشمانش بزرگتر، مژگان‌هایش درازتر و او را میشناسی. مادرم همچنین میگفت که میخواستند با پدرم ازدواج کنند، یک جا زندگی کنند، ولی درباره جای زندگی به موافقت نرسیدند. شاید جوان بودند، پدرم نخواست در لیتوا بماند و مادرم از رفتن به کشور ناشناس ترسیده است. و من نقل کرده بود که حتی بابایم، پدری پدرم به لیتوا آمده خواسته است او را برای رفتن و زندگی در تاجیکستان مایل کند، ولی شاید مادرم از رفتن به کشور ناشناس ترسیده بود. آنها چند سال با هم بودند؟ Не могу точно я сказать, потому что, من انیق نمیدونم، ولی ممکن سال 1973 با هم واخورده باشند. 1973 پدرم بهار سال 1974 بازگشته به تاجیکستان رفته است و من زمستان همان سال تولد شدم. Потому что уже на Новый год родилась я. نمیدونم چند سال با هم بودند، ولی نه بیشتر از 2 سال خدمتش. Конечно, не больше, чем была армия. مادرتون نگفت که بعد از پایان خدمت و برگشتن به تاجیکستان پدرتون با او می نوشت یا نه؟ نه نمی نوشت، چون که اگر می نوشت نامه هایش را می داشت. بسیار افسوس می خورد که دربارش کم می دانست. خودم وقتی بیشتر از 10 سال داشتم فهمیدم که پدرم دیگر است. بر وقت فهمیدم که پدرم در لیتوا پدری خودم نیست، پدری اصلیم در تاجیکستان زندگی می کند. وقتی 15-16 ساله شدم، سالهای 1990 بود، در این باره دیگر جدی صحبت میکردیم. مادرم میگفت نمیداند به کی و کجا مراجعت کند و فهمیدم که در کشور شما اون وقت جنگ بود و میگفت که ممکن است در این وقت چیزی پیدا کردن مشکل باشد. فقط نام و نسب و سال تولدش را میدانستم.
соли таваллудашро ҳам фақат бар асоси соли хизмату соли таваллуди худам тахминӣ медонам. Ман 31 декабри соли 1974 таваллуд шудам, вале 1 январи соли 1975 навиштанд. шумо ҳоло аксҳои модаратонро доред ки онҳоро нишон медодед? бале дорам, ҳоло ба шумо нишон медиҳам. Сейчас я вам покажу. Это... Да, красивая у вас мама. Спасибо. Модаратон зебо аст. ин акси дигараш аст. Бо бародараш акс гирифтааст. ӯ бо бародараш дугоник буд. ӯ мӯйҳои рӯшан дошт. мӯйҳояш тиллоӣ набуд. мӯйҳояшро он замон шояд рӯшантар карда буд. Она здесь светлыми волосами, ну просто... яъне падарандаратон шуморо бузург кард ва то 10 солагиятон ба шумо чизе нагуфта буданд? Да, но я так... Ну, около 10 лет. бале, тавре гуфтам то 10 солагӣ. Аз ин пеш ҳам мефаҳмидам ва бароям аҷиб буд ки чаро ман мӯи сиёҳ дорам, вале дар хонаи мо касе мисли ман нест. дар кӯдакистон ҳам гапҳои носазо мегуфтанд ва ман гирия мекардам. барои ҳамин суол пайдо шуд ва ман аз модарам пурсидам ки чаро ин гуна аст ва модарам ба ман нақл кард. И она мне рассказала, что так есть. Я даже могу свое фото показать. Вот было бы хорошо. Метавонам акси хурдиамро нишон диҳам. Ин гуна хурд будам ва бисёр ҷиддӣ будам. ягон рафиқи тоҷик, дӯсти тоҷик доред? Нет, вот как сказать, вот когда мы все на надорам, чун баъди хориҷ шудан аз иттиҳоди шӯравӣ мо кишварҳои алоҳида шудем. Дигар ба ман муяссар нашуд ки ба касе нависам. вале баъд фейсбук ки пайдо шуд, ман саҳифа боз кардам ва дар он одамонро бо насаби Каримов дар Тоҷикистон ҷустуҷӯ кардам. Свой профиль сделала, так очень много раз в этот поиск писала фамилию Каримов, Таджикистан, и все смотрела профили людей, смотрела, но как-то храбрости все мне... вале ҷасорат накардам ба онҳо бинависам. баъд аз ин ба хулосае расидам ки дигар набояд битарсам, фикр накунам ва бинависам ва ба ҳар касе ки насаби Каримов дошт навиштам. ҳар кас ки насаби Каримов дошту аз Тоҷикистон буд, аз тариқи фейсбук ба онҳо навиштам. ҳатто фикр намекардам ки ин қадар мардуми зиёд насаби Каримовро доранд. баъзеҳо ҷавоб доданд ки бо онҳо дар фейсбук рафиқ шудам, вале дӯстони тоҷик надорам. солҳои тӯлонӣ гузашт ва шумо ҳоло падареро меҷӯед ки ҳеҷ гоҳ надидед. чаро ҳоло якбора тасмим гирифтед ӯро пайдо кунед? ин фикр маро солҳои тӯлонӣ азоб медиҳад. аз вақте ки фаҳмидам, ҳамеша дар борааш фикр мекардам. тавре гуфтам, аввал вазъи сиёсӣ имкон надод. намедонистӣ ба куҷо ва кӣ муроҷиат кунӣ. аммо ҳоло интернет ҳаст ва имкони зиёди ҷустуҷӯ вуҷуд дорад. соли 2001 дигар дар Литва он қисмҳои низомӣ набуданд ва шавҳари ман боре бо афсари бознишаста вохӯрда ва аз ӯ пурсид ки дар бойгониҳо метавонем чизеро пайдо кунем. ӯ гуфт ки дигар чизе нест, вале ба шавҳарам як нишониро дод ки ба бойгонии низомии Москав нависам. Военный архив написать. Я туда писала, и мне пришел... ман ба онҷо навиштам, вале аз онҷо ба ман ҷавоб доданд ки маълумоте дар ин бора надоранд. ман ҳамеша барномаи «Жди меня»ро тамошо мекардам. дар Литва айни барномаҳо вуҷуд доранд, ба онҳо муроҷиат кардам, вале гуфтанд ки фақат дар худи Литва ҷустуҷӯ мекунанд. баъдан дар хориҷ ҳам ҷустуҷӯро шурӯъ кардам. боз нома навиштам. ба онҳо ва ба барномаи «Жди меня» нома навиштам, вале ҷавобе нагирифтам. барои ҳамин ба навиштани мустақим ба мардум шурӯъ кардам. интизор шудам, вале вақт мегузарад. дар бораи хонаводаатон ба мо нақл мекардед. шумо як духтар ҳам доред? Так, есть у меня муж, имею одну дочку,
шавҳар дорам, як духтар дорам. шавҳарам бисёр вақт маро ташвиқ мекунад ки чӣ қадаре ки метавонам бинависам. маро бисёр дастгирӣ мекунад. духтарам ҳам мегӯяд: модар, ман бисёр мехоҳам ки шумо падаратонро пайдо кунед. барои ман ҳамин ҷолиб аст ки бобоямро бубинам. тавре ман гуфтам, модарам Янина Первая 16 сол пеш даргузашт. падари шавҳарам ҳам барвақт фавтидааст. модараш низ чанд сол пеш даргузашт. духтарам барои ҳамин мегӯяд ки бубинед, мо ҳеҷ кас надорем, на бобо, на биби. ҳамаи ҳамин чизҳо бисёр ҷамъ шуд ва барои ҳамин бисёр мехоҳам ӯро ёбам. мехоҳам решаҳоямро пайдо кунам, бубинам пешиниёнам кӣ ҳастанд, гузаштаҳоям кӣ ҳастанд. ман намедонистам бо падар зистан чӣ гуна аст, муносибати духтару падар чӣ гуна аст. мехоҳам бидонам ки ба кӣ монанд ҳастам. модарам мегуфт ки ба падарат монанд ҳастӣ, вале худашро надидам. масалан мегӯянд ки духтар ба падар монанд аст ё ба модар. ман инро ҳеҷ вақт эҳсос накардам. фикр кунед ки ҳоло шуморо падаратон мебинад. шумо ба ӯ чӣ мегуфтед агар шуморо медид? Я хочу очень встретиться. Я надеюсь, что ман бисёр мехоҳам туро бубинам. умедворам ва фикр мекунам ки як сюрпризи шодиовар хоҳад шуд. мехоҳам эҳсос кунам ки дар байни ту ва ман иртиботи падару духтарӣ ҳаст. сахт аст чизе гуфтан, вале умедворам хурсанд мешавад ки ман ӯро ҷустуҷӯй дорам ва мехоҳам бо ӯ мулоқот кунам. Трудно что-то даже сказать. шумо ҳоло дар телевизион ҳастед ва агар ба онҳое ки шуморо мебинад муроҷиате доред, марҳамат бигӯед. Я хочу сказать, если вы можете, если вы, может быть, слышали историю, чтобы... мехоҳам ба шумо муроҷиат кунам ки агар шумо метавонед, шояд ин гуна қиссаро шунида бошед. Людей об этой ситуации как-то трудно. шояд аз мардум мепурсед, мушкил аст гуфтан барои ман, аммо пурсед ва агар чизе фаҳмидед, хабар бидиҳед. Сообщили, что знаете. ташаккур Йоргита. мо умедворем онҳое ки ин барномаро мебинанд ва агар касеро бо насаби Каримов мешиносанд ки солҳои 1972 то соли 1974 дар зодгоҳи шумо дар шаҳри Палангаи Литва хидмат кардааст, ба мо ҳатман менависанд ё хабар медиҳанд. аз тариқи имо, вайбер, телеграм ва ё ватсап ҳам метавонед ба мо бинависед. интизори хабаре аз шумо ҳастем. Спасибо, Йоргита. Ташаккури зиёд. Спасибо вам большое.